Karait Mukertila Upper Primary School Umsyiem Sngi Dap kalas dang ye ke Shyrkhei ye ke jubilik siar ha ke Shakri ye ke paitba jong kathan ha ke puli puthi ha ke te kathan ka badon marchilang put bat kari Bangladesh. Yakane ke Shyrkhei lawan ban play da ke MDC jong kathan ka bade ke executive member jong ka ke HADC ka Congress Kharpuri kum ka kongsan rengkat uba pi kongwang serder kum usembut kongsan ha bakren ha ke jingalang ka nongmi khmat ka laong bakani ke juk kade ka Shyrkhei shisha ha ka bakibor jong udrox ke la penlenyar penrit mensem ye ki me ki pa kumta ka khot bat ka wer yabaro ban yakhun ya ka bor jong uni udrox obade unong shun jong ki sam la pule layo ru ya ka jingkren na headmaster u president jong ka managing committee urang ba shnong Umsyiem bat ru na kinong elam shnong na ki shnong ba marjan bat kumjo ru ya ka jingrwa jingshat na ki kna school. Shyrkhei Kane badan uram ikong ide jongi Congress milik Kharpuri ide IEM jangka district council jongi pak itu pokok ide local MDC nakaneka Mawphor constituency kong nalen jangka competition bat national Broadway ni pau ye kajing sngo bat kajing ai kulai nakam takani kapor kabordor ke jongi hakaba khila kloi ban kanyang ni kali jitin bet na kumta ban long kum i komsan hakane ke jingpli ya ke jing sia bat na kalian jamisnong ni ai ke jing kerku kerdok ya kong bat ya ke indesen jong i ba inang kiu sekrang bat boleh pun ya lam ni ke jing start play khamtam aba kenang la ban kendon kam ya kesap boleh ulai na ke jing Panjalam pun yang misi bayi joni yang akan kain joni beberapa kuai. Dan teman sekalian bagi jingdom jong ikong ne wadah ka bor ibarit dari in Thailand makong ya ka kman nang benta ban yarap lang yang di school la kalong dak no benta kumsalang ka school. Nado pa sintika ya kitke ya ba kat irung ba dalam kat batga kita sistem kat pala ban ketiu ni dekat tu na kadang mesin ke Shyrkhei ban sim ni ka ban ula ke song sim kepada ke jenang ke start ban do ke sai ok ta ke song kamtam di pasong bila ke hak wang ya bamon bila nang ke ju nang dan sipun di bahaya ke sem yang ni kikul di persa di men di pala di jonga nak tahu kadang ke ke bakapang apa yang saya boleh buat mereka yang saya boleh bermukir di dalam hal dekat kita senang berapa kamu kan kita melakukan kuih niru dan semen pada ayat perang tadi. Bagi sesi kalau bapak kita senang dalam apa kita lain, nah kemudian juga welu ibu mereka mereka kadang mereka kita. Tahu boleh dari sekarang melakukan berarti di mana ya di mana boleh lebih dekat lebih di dalam hal ini sedikit boleh. Kanin kasni lese kanin kasni kabansa kenal haka history jong kani kara di Broadway nomor 2 sanpodli kisnem kilale adu pindakan joy ya uni Mawphor ba sanpo kamdei kabasok kajing don kani ka school kajing yang kani ka school sanpodli kisnem kidei banai kidei kerpang ya ki baseng kani ka school badai lingba jongki kabakani ka school ka salong kunni kumbagalong barang jung ka poro kengkor ki baseng bodde ni kiden jak ki jongki bad lingba kajing bundian ke jongpi, dan kajing burung ke jongpi, kini ki longsha ki balong seng yang ni ke school, ngangin bagi longdian ki ba Let's say given a ship, given a Mynta, but given Sadam Shimbo.
Kindon kata ka Umsyiem, ka Bantray Shyrkhei. Kung mangingi ka motto jong ka school, discipline, commitment, excellence. Kini masuso. Discipline, kamu dia lagi syalikam. Nado kikimi kikpa, ado kikna school, nado kinong penyaja ka school, kakentunang. Discipline, kadai kaba pihapan commit siya lagi shimet. Kata hakaktian nong way kiyong self-discipline kabadon kamba. Larakyan ka discipline, nginum laban kiyo hakajingim kajongi, bag nginum laban kinjo, yakai kabangit mo hakajingim kajongi. Nama ka discipline ka penbet, yakajingim kajongi habaro kilya. Ang nang lese hakapuli kaputi, henry hakajingya yendi hakajingim kajongvi kajonga kabaman kasngi. Katang idon kamba. Ka commitment ba? Hakakti nong way, kadi ka magkakaban ID. ID may Umsyiem. Don kata kajing ID. Habay na day, but kay ka magkitmo, kamtam hakapuli kaputi. Kikimay kikparo kini bendor na kajong ka benta ban ID. Nabenta kikuan kikfi. Kikuan kikfiru kini bendor na kajong ka benta ban ID. Nabenta pa kalaway kapapranay kajong ki. Excellence kamot, hadiang kapiladon kini ka discipline, ka commitment, nganong nga iti excellence kade ka jing staff, but ka wapi ka jing siyamham. Ka jing siyamham pang kawan na ka jing traishitong. Ublayo lang o rin di ka jing siyamham. Ublayo lang ay nga iti ka jing siyamham. Isang mangipat, kuno ka bangin pindan kami kata ka jing siyamham. Namarkam ka jing siyamham, nginum la, bankin jo, Yakay kabangit mo kakajingin kajongi. But kawin kabang akwa hangni kabangan keren hindia. Bakung kini kismi kabangi ma ikijingin. Kani kijuk kamamenta nasmo sene. Oh nasuso kajingin lendi jomani school ka asan ko kini Snem. Mereka ni generation kamamenta kani kijuk kamamenta kalau kijuk kapadap tang lekiding pungkiang ikijingin sita. At kaya kapangila, abanwen ni kinikiding pagkiyang kinikijingya. Kabaning kong siya, nakwa ay kikimikik pa bakin sa ito. Narakong kumi kakami. Kajingya linti jong akong kakami, kamdi kabasok. Kajingya linti jong akong kanomi kat, kamdi kabasok. Nahapan niya, ikiding pagkiyang. Mano bamiyating ko, ikiding pagkiyang. Barok ka niya, bamiyating ko. Kampang kami kajuk ka bamanta. Ikaway ka bang akwa, bangan na ayot Kabakong santam, kabakingkin mau, bakaway dari ibu yulay kacang. Bo yulay kacang hi, kantam hi kikmay kikpa. Namamada kijay noblay, kimbo yulay kat. Bago himay tiru yalali kat jonglay kay. Nakaray ninum na banlat na kijingye, kajongin ha kajingye. Niwi kikisni bakikon kikti kiya sa kama. Tikon kikti kiya kita kalimti kabaj nese bakali ka perthai ka rakhen yaki kadang kijingma bab kijingma yaki kon kikti kijongi imak kani kapor kani bejuk kala be sang ka sang ti ka jong le ka bana ban pala ike talaga mga bamapi nimbuti ke khma jong kadon shisha ka jing Napai kikun sama kijongi. Nadap ka kijing kya ka Umsyiem. Manung kren ang hangye na he na kren salon sa ka jala ka jongi. Une ujad jingdi lele kamtam mo bala sensha kikun sama. Uta bagiyong mo Shyrkhei Kane drugs. Ula sensha shisha ka jingin. Kajongi kikun sama kijongi. Tawaja. Tapra kikien kisam. Kikmay kikpa kilinya. Udah dia mga mapipat bagi hapan le ke kuno ban rabing khong. Ya uli ujadin kau balawan ban penjulor. Ya kiyeng kisam. Badi kejingim kabashimet jok kikuan samla jami. Bad ngakwa ro ani kindia. Ban kentuanem ya kikuan samla ya kikna skul. Bamne bakhen ya phensing ya kapule kaputi
kapuli kaputi kalong shisha kabadon kam hakini kisni klem ke jingnang ke jingsa ngatrai pinumla banong ba pin yo ya kita ke kiba pi po sneo kumbong no hakini kisni o nitip kayo kam kayo jam kalong kabaya handai pat kay jinang jingsa pa kabadon kam kibon di kilat kilendi kiban play ya pi ki kon samna kiba pinyo kam yo jam kaba pinyeng halaki kijat kijong ki tengaru hagani kapor na kwa banai jimutlen na do ye headmaster kinong hikai ki badon hangni ba na do ka age tenda age ka jong u nya ka khna pide ban wa batti bnya ban pe bagi khna kidon lagi stop ki ba phe lada kila ban detect ya kani na next camp balese kanumdi banong balese batang ka academic kabalong hakra hendai ki bandon ki make activities ru kiba unlock ya ka stop ka jong khna ne ka khna di hamne kai nadu at a very tender age hila kumno ban mo ne khna kumno ban motivate yo khna ne ya ka khna de hamne ka ba phi pilla ban lese ban penrung lupa haki ya kanu ka sab ka bikidon bala ka kilalai na ki jimpule ki jonki kindon lupa kata ka career ka baki kitmu bat ka baki sotana gna banalu mita kasni nilapli ya ka ban kalian ka jonga ke block tenwen ba ai ba kani ka celebration kanon ka bobek ka barenti bat ka bajok hado kasni ka ban pinput kata ba ki closing ceremony to blame the card di barok ka leadership on leadership